Su spremni? Jesmo. U koju kameru gledamo? U auto. Veliki pozdrav svim ljubiteljima basketa u Srbiji, ali i šire, i dobrodošli u prvi podcast o basketu na ovim prostorima. Ovo je ujedno i moj prvi pokušaj vođenja ovakvog podcasta, tako da nećete mi zameriti. I onako sam pričao da treba da uzmemo nekog drugog voditelja, nekog, na primjer, ko nije ćelap, kome neće ocijaj od ovog svega ovoga da smeta, ali insistirali su, tako da konačno je naša ideja usvojena i krećemo sa prvim podcastom. Moje ime je Marko Petrović, MC Mareska na ovim turnirima u basketu koje svi toliko volimo. I jedan sam od dva autora i izvršnih producenata ove emisije. Drugi je Riot koji je tamo pozdrav njega, vjerojatno nećete vidjeti dok ga ne budem pozvao u goste. Cijela fora emisije je da imamo zanimljive goste, što nažalost nije slučaj u ovoj prvoj emisiji, uskoro ćete se uveriti u to. Ali ovo je pilot, oprostit ćete nam i zbog toga, tako da već u drugoj očekujemo neke izuzetne basketaše. Ali za sada smo morali da pozovemo jedine sponzore koje imamo u ovom trenutku, tako da se nadamo da će i to da se promeni. Ali pre nego što ih predstavim, čisto ću da vas uvedem malo u priču sa dešavanjima što se tiče basketa u ovoj sezoni koja je već počela. Dakle, 20. aprila počela je domaća basketaška liga sa turnirom na Adi, gde smo videli 23 seniorske ekipe i čak 3 ekipe iz inostranstva. Imali smo priliku da gledamo rumunsku reprezentaciju, jedna ekipa iz Makedonije i jedna ekipa iz Bosne. Pobednik turnira bila je ekipa Zemun, koju vrlo dobro poznajemo i nastupila je u prepoznatljivom sastavu Dragović, Dugošija, Vuković i Rašić. Bogdan Dragović bio je MVP turnira, tako da njemu je pripala ta lepa čast da bude MVP prvog turnira u ovoj sezoni. Sezona 2019. Što se tiče Vušija, imali smo Zemun i Liman od naših ekipa. Zemun je nažalost ispao u grupnoj fazi takmičenja, dok je Liman stigao do polufinala i na kraju su bili treći. U Nanjingu mogli smo da vidimo Avaj i Ralju. Ista sudbina kao i kod Zemuna, Avaj je ispao u grupi, dok je Ralja i stigla do četvrtfinala. Što se tiče Mastersa u Dohi, tu smo već mogli da gledamo naše momke. Naime, nijedna od naših ekipa nije uspjela da osvoji turnir. Prvaci su na kraju bili momci iz Rige, ali su u finalu savladali naše momke iz Novog Sada, ekipu Limana, dok je druga naša ekipa završila, nažalost, na trećem mestu, ispavši u polufinalu upravo od ekipe Limana, a to je naravno ekipa Novog Sada. Treba napomenuti da je Liman igrao bez odličnog Stojačića, Kovačević je bio umjesto njega i da su i pored tog, neki kažu hendikepa, mada je pitanje, uspeli da stignu do finala i da osvoje odlično drugo mesto. Imali smo još jedan turnir u Slovačkoj, u Bratislavi, takozvani Central Europe Tour, gde su se u finalu sastale naše dve ekipe, Olimp i Ralja. Olimp je nastupao u potpuno promenjenom sastavu, koliko sam čuo, dakle, mogli smo samo Gagu Bjelicu da gledamo u ovom izdanju Olimpa i povratnika u ekipu Marka Petrovića, a nove momke ćemo tek imati prilike da vidimo u sezoni koja je upravo počela. Jedan od razloga zašto su naše ekipe u Kini prošle ne toliko zapaženo, možda je i promjena pravila koje je FIBA uvela i koja je krenula baš od ovog vikenda kada su challengeri počeli. To je jedan od glavnih razloga zašto sam u goste pozvao ne igrače u ovoj prvoj epizodi, već funkcionere, ljudi koji će nam ispričati nešto više o toj promjeni pravila koja, verujem, zanima ne samo igrače, već i sve vas koji pratite basket. A kad su već tu, moći će da nam ispričaju i nešto o začecima ovog sporta u Srbiji, kako je to sve počelo, na kom je nivou danas. Sa mnom su dvojica od osnivača, dvojica od začetnika ove priče u Srbiji. Gospoda, ali ne toliko gospoda u ovom izdanju emisije, jer koncipirali smo emisiju da bude u malo opuštenoj varijanti. Dakle, naši ortaci, Šone i Struja, kako ih popularno zovu, oni će da vam predstave svoje imena sami. Šone, ćeš ti prvi?
Pre svega, ćao Marko, hvala ti na ovom pozivu. Izuzetno mi je drago da je jedna ovakva emisija stvorena. Poželim biti puno uspeha u narednom periodu i nadam se da će se ona zaista na medijskom nebu pronaći svoje mesto i imati svoje fanove. Pored toga, odmah se moram nadovezati na ovog gospoda, mislim možda neko nije od nas, to se vidi po vlačenju kako smo ovde večeras došli, tako da će gledalcima u startu biti jasno. A sada kada smo već, vidi se ostalo da nisi planirao vjerojatno 2 gosta, pošto ovdje stoji samo 100 koji je meni koncipiran, nemamo za ovog trećeg, tako da je jasno, tačno da je jasno ko je bio planiran na ko ne. Ne mogu da dohvatim i da si mi stavio. Toliko od mene, tako da pozdrav svim gledalcima i tebi, vrlo sam počestan ovim pozivom i nadam se ćemo preći sve teme koje smo imali za ovu emisiju. Struja? Prvo, da iskoristim priliku da se zahvalim tebi, Marko, što si nas pozvao u emisiju i da ti poželim puno uspeha u narednom periodu. Stvarno, iskreno bih voleo da ova emisija preraste u ozbiljan medijum koji se bavi 3x3, razvojem 3x3 sporta kod nas i mislim da je pravo vreme, možda čak i malo i kasni, ali nikad nije naravno kasno da se napravi ovakva emisija i da prati sve te fenomenalne igrače i našu fenomenalnu ligu i challengere i masterse i sve to što ti imaš u planu da radiš. Mislim da je pravo vreme da se ovo krene. Hvala. A sad možemo već da pređemo na pitanje pravila. Nenade, šta se to promenilo? A ovo je moment i za sponzore. Pa, evo ovako, znači FIBA kao i svake godine obično ima neke izmene, one su neki put veće, neki put manje. Ove godine su se desile, može se slobodno reći, drastične promene pravila. Znamo i svi da je 2020. ona ključna godina kada je 3x3 olimpijski sport, da je vjerojatno FIBA do tada planira da ovaj sport pretvori ono pravo, official, da ga očisti od svih nekih prljavih kontakata, od nekih stvari koje možda nisu toliko lepe za oči širokom auditorijumu ili nečemu čemu bi težio, na primjer, neki olimpijski sport. Tako da mi smo, na primjer, da FIBA upravo taj vikend kada se i desila Doha Masters i Njanjing Challenger, upravo taj vikend su uvedena pravila koja su stupila bukvalno automatski svim 3x3 FIBA instruktorima, sudijama i ostalim ljudima i federacijama su stigla obaveštenja, znači da su ta pravila donešena i da oni stupaju automatski. Ta neka pravila mi ćemo sada proći, ali i tako u ovoj emisiji uspešno da donesemo neke klipove, da ono što budemo objašnjavao, naši gledalci moći će i da isprate vizualno kroz emisiju, a nada se da ćeš ih ti uspjeti da ih staviš u opisu ove emisije, ostavit ćemo linkove gde će moći da isprate, ja mislim i 65 klipova da trenutno postoje na FIBInom linku, tako da svako ko bude zainteresovan da ih pregleda do detalja, moći da ode i da gleda svaki od njih posebno. Sada možemo preći na konkretne stvari. Znači, neke najznačajnije promene koje su desile jeste prvo, znači, blok. Od sada FIBA je jasno definisala da više nema nikakvih onih prljavih kontakata koji dolaze između igrača, bilo u napadu ili odbrani, kada se dešava neko ostvarivanje prednosti. Znači, oni sada rekli da svako ono odgurivanje ili svakav blok koji bude malo teže, bez obzira odgurno igrača ili ne, a napravio sebi neku prednost, to će automatski karakterisati kao faul. Što znači u prevodu, igrač bude li stavio 2 otvorene šake, znači pričam sad o napadaču koji stavi odbranu, to je automatski faul, bez obzira gurno ga ili ne. Imali smo slučajeva u mnogo utakmica da vidimo da se dešavaju blokovi, pa posle toga i odgurivanje, da se u time sticala određena prednost. FIBA sada prosto kaže da ta prednost je toliko drastična da se odbranbenim igračima ne dozvoljava da oni uopšte mogu to odbraniti i reagovati. Imali smo mnogo primjera, među toga u svakim onim FIBInim nekim instrukcijama kada smo imali sada, da kažem, naš domaći seminar, u 90% slučaje su bile srpske ekipe. Ali to nije dotačno. Konkretno, sad ovdje imamo blok
gde sada se prosto kaže, znači svaki kontakt sa otvorim kada stavi V, on je automatski faul. Jedini dozvoljeni blok je isto kao i u košarci, kada igrač to uradi bukvalno ovako i ne sme dalje ništa se pomaći, niti izaći iz cilindra, niti, ne znam, dignuti u bukvalno jedini dozvoljen blok i ovaj kao i u košarci. Čekaj, šta je sa laktijom? Ja ovako pravim blok. Ovo sad ne sme? Ne sme. Automatski faul. Automatski faul, tako da generalno se ide ka tome da se igra očisti. Da se pretvori dosta u 1 na 1, 2 na 2, ne znam, više zakucavanja i svega toga, da svih tih prljavih nekih kontakata i nekih jačih faulova nema. Dosta toga su približili čak i košarci, znači jer svi znamo da je ovo dozvoljen, ovo je kao i u košarci jedini dozvoljeni blok koji se sme uraditi u napad. Znači ovo je blok, od žena je to ovako. Tako da to su jedini blokovi koji idu i sve ostalo će biti karakterisano kao faul. Onda druga karakteristika, to ćemo isto imati, da kažem ovdje u klipu, ja se nadam da ga već imamo, da se on obrće, da će naši gledalci moći to da isprate, da vide neka 2 klipa kada ja govorim da će moći to i vizualno da steknu tu sliku koju ja pričam. Imamo montažu da vidiš što reći. Da, druga velika promjena jeste da se tiče namerne greške. Znači sada kada se desi namerna greška, mi sad imamo 2 faulova timska koji se odmah upisuju igraču i 2 bacanja. Misliš nesportska? Nesportska, tako je, namerna nesportska. Znači mi imamo 2 faula i 2 bacanja. U prošloj sezoni smo imali samo 2 bacanja i 1 faul. Znači sad ide 2 faula i 2 bacanja. Ukoliko se desi da, na primjer, isti igrač napravi 2 puta takvu nesportsku grešku, on je automatski isključen. I sada onda ćemo imati, kada on napravi drugi put, onda ćemo imati 2 bacanja, 2 greške timske i loptu da kažemo, za tu oštećenu ekipu. Znači za 2 nesportska faula, 4 igrač, ukoliko se radi o istom igraču, koji je napravio 2 nesportska faulova, on je automatski isključen, to je diskvalifikovan sa tog meča. To je prvi put da FIBA zapravo broji individualne prekršaje, to do sada nije. Mogao je jedan da napravi 7 ili 8 prekršaja bez problema. Tako je. Može se desiti situacija da, na primjer, se desi da 2 različita igrača naprave 2 namerna, u tom slučaju nema isključenja, ali u drugom slučaju, znači imat ćemo i u prvom slučaju i u drugom slučaju po 2 timska faulova i imat ćemo 2 bacanja, samo što će u drugom se još dodati lopta sa strane. Znači to je neka, kao da kažemo, drastičnija kazna koja ide ka čišćenju igre. Onda, pored toga, tehnička greška se vraća znači sada ćemo za tehničku grešku samo jedno bacanje. Flopping se sada uzima isto kao u košarci kao tehnička greška, s tim što se za flopping ne daje, da kažemo, novčana kazna i ne izvodi se bacanje, nego flopping je, da kažemo, samo tehnički, isto kao timski faul, ali ne izvodi se bacanje. I ono četvrto što bi ja još naveo kao neku tu sad promjenu, jeste da sada može se desiti, što možda slučaj nije bio pre, kada na primjer ekipe uđu u neke tako drastične duele, pa se desi da imamo na primjer odluke namerna fauli na jednu stranu, namerna fauli na drugu stranu. Ukoliko se desi o sudijskim odlukama koje su istovetne, one se mogu potirati. Što znači, napravi se namerna faul, potire se, ne dešava se ništa, nastavlja se igra dalje. Neće im se brojati faulovi do bonusa. Broji se faulovi jednim drugim, ali se ne izvodi ništa. Ne izvodi se ništa. Tako da to je ono što bi ja apostrofirao kao neke 4 velike promjene. Pored toga sam to probao da u ovoj kratkoj izlaganju da ih svedem samo na ove 4. Imat ćemo videoklipove gde će moći svi naši prvo igrači da vide, zatim organizatori, delegati. Mi smo kao federacija ovo hteli da prvo onim ljudima koji su iznutra, koji ovo organizuju, plasiramo tako da su sudije već imale seminar 25. aprila u Kragujevcu. Tada Jasmina Jures imala jedno izuzetno izlaganje gde je sve ovo i prezentirala prvo sudijima, delegatima, određenim, da kažem, lica unutar federacije, tako da su sudije to već primile znanju i mi ćemo ove pravila već primeniti na prvom turniru koji slijedi, a to je Kladovo. Kad je Kladovo? Kladovo nam je 4. maja, jedna lokacija koja je, da kažem, malo drugačija. Igraćemo na pristaništu, odnosno bukvalno odmah pored Dunava na plaži Kladova, kako ga neki zovu. Hvala Šone na ovom izlaganju. Nadam se da ste razumeli kakve su promjene u pravilima. Za sve one koji žele više detalja, linkovi će biti na ovom YouTube snimku i moći ćete sve da ih pogledate. Ja bih se zahvalio i vama dvojici na lepim rečima i na čestitkama.
i hvala vam na podršci, naravno, u realizaciji ove emisije. Ne bismo ni mogli da je pokrenemo bez podrške Basketaškog saveza i vas kao organizatora i naravno koristit ću vas koliko god bude mogao da pozovem neke zanimljivije likove. Ne, šalim se, naravno, nisu oni toliko dosadni, kao što sad trenutno deluje. I neke od tih zanimljivih priča stvarno datiraju mnogo godina unazad. Ja sam bio na početku kada je sve to krenulo. Sjećam se 2012. imali smo i neki univerzitetsko svetsko prvenstvo u basketu, prvo takve vrste koje je bilo u Kragujevcu. Struja, hoćeš ti nešto nam kažeš o tim začecima? Bio si tu? Da, bio sam tu deo tima u organizaciji tog svetskog prvenstva univerzitetskog. Čak jedna dobra stvar, jedna dobra činjenica je da je ovaj teren na kome mi sad, da kažem, sedimo, je upravo taj teren. To je prvi montiran teren u Srbiji koji je montiran 2012. godine baš za to svetsko prvenstvo koji smo mi posle toga, žargonski rečeno, vukli po Srbiji gde god smo stigli i gde god je neko hteo da nas primi, s obzirom da je 2012. godina bila naša začetna godina u realizaciji. Već 2013. smo imali prvu, da kažem, ligu koju smo napravili, koja je obuhvatila 4 grada i 5 lokacija, u smislu da je Beograd imao i finale. Tako da, zanimljiva stvar za tvoj studio je da je to baš taj teren. Ja se stvarno nadam da mi ga nećete naplatiti, on je sad penzionisan. Nećemo, teren je penzionisan, naime ove godine imamo jednu novinu što se tiče vizualnog identiteta svih naših turnira, to jest većine turnira. Turniri A kategorije će ove godine pratiti teren koji je crno-sive boje. Reklamni prostor oko terena bit će uniformisan u smislu da će ići u negative, svi naši vizuali će ići na crno-sivu varijantu i gledamo da se približimo malo tom nekom izgledu Mastersa i Challengera. Generalno što se tiče igrača i timova, tu oni trebaju nama da se približe, a što se tiče vizuala, mi njima. Da, Srbija je definitivno zemlja basketa. Ko iole prati ovaj sport može da vidi uglavnom naše igrače na listama najboljih i na postoljima timova koji osvajaju. Mnogi od njih će, nadam se, biti gosti u ovoj emisiji. Vidjet ćemo koga ćemo da dovedemo u sledećoj. Ali kako su došli od toga? Šta se ovde dešavalo od tih prvih godina? Pa jedna od zanimljivih situacija, to je stvarija situacija, je bila ta da je FIBA 2010. odnosno 2011. počela kao ovaj pilot projekat, odnosno 3x3 FIBA projekat. Mi smo imali smo tu sreću da se vrlo rano uključimo u ceo ovaj karavan i da krenemo sa njim već 2012. godine, tako da nismo puno kaskali u realizaciji projekta. Prve godine, kao što sam malo prepomenuo, imali smo sreću da posetimo već najveće gradove Srbije, to su bili Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, i onda održimo finale opet u Beogradu, gde smo mi, sad slobodno mogu da kažem, već je to dugo godina iza nas, pa mogu i da kukam, pre nismo mogli. Mi smo tad, to ljudi ne znaju, mi smo svojim financijama plaćali bez jednog jedinog sponzora da odemo na gradski trg, da gradsko zauzeće određenog trga, samu realizaciju turnira. Sećam se prvog turnira u Kragujevcu gde smo mi svim timovima platili dresove i gde smo se, što se kaže, istapirali do te mere da smo mesec dana posle toga nismo znali ni gde ćemo da idemo. Generalno, mnogo je dug put između tadašnje organizacije ove koje je sada, ali fenomenalno je to da smo mi stvarno uspeli, da je ova liga, kakva god ona bila, da je stvarno iznedrila fenomenalne sportiste, da su sportisti koji se sad bave 3x3 već afirmisani. Znači oni više nisu neki sportisti koji su se bavili košarkom pa su onda sporadično igrali 3x3. Apsolutno ne. Mi od već par godina unazad imamo fenomenalne sportiste, ali stvarno fenomenalne sportiste koji mogu barabar da se takmiče nebitno na kom polju sa ozbiljnim sportistima. Znači treniraju 1.000.000 puta dnevno i pravilno se hrane, pravilno spavaju, pravilno žive ovaj sportski život. Znači to više nisu uličari, pošto namerno to pričam, što stvarno bile jako ružne predrasude o 3x3 kao sportu i tom nekom uličnom žargonu generalno. Streetball, ne znam, mnogo tih nekih stvari nas je loše konotacije su bile na generalno 3x3-u. Sad se to skroz promenilo. Sad su naši sportisti i plaćeni
i idu po turnirima, obišli su ceo svet. Znači, uzimam primer Novi Sad, Liman, Olimp i Zemun. Ja mislim da su oni ljudi 5 puta obišli celu zemaljsku kuglu do sad, ali ne figurativno. Pa jedan od dokaza je i da će basket 3 na 3 od 2020. biti olimpijski sport. Ili je već olimpijski sport? Već. Od 2020. godine mi postajemo zvanično olimpijski sport, odnosno već je doneta odluka, a 2020. se već igra prvi 3x3 turnir gde se ljudi bore za jedno olimpijsko odličje. Znači, to je stvarno nama bilo i više od sna. Mislim, ja ne znam, nama jesu to pričali već na prvim sastancima 2012. kad smo razgovarali sa nekim ljudima iz FIBE. Oni tad, kad su plasirali to kao ideju, mi smo mislili, ok, to je izvodljivo, ali pitanje za koliko vremena i da li je to što je realno. Ovo je stvarno došlo prebrzo i fenomenalno što je baš takav oscilatorni put, da tolikom brzinom ide na gore. Da, 7 godina nije uopšte dug vremenski period, ali vama jeste bio kada je u pitanju organizacija. Nama i tako. Bilo je teško na početku, vremenom su se stvari, pretpostavljam, popravljale i sad smo stigli do jednog nivoa i do jednog broja turnira koji jednostavno nijedna druga zemlja ne može da se pohvali takvom organizacijom. Kako to sad funkcioniše? Imate li sponzore? I može li još bolje? Ovom prilikom zahvalio bi se Košarkaškom savezu Srbije i njihovim sponzorima Roda, Triglav, Laško i Raiffeisen, bez kojih sigurno ova liga ne bi izgledala ni upola ovako kako sad izgleda i bez koje mi pitanje kad bi došli do ovog levela organizacije. I liga i nosi ime Roda 3x3. Apsolutno, Roda 3x3 prvenstvo Srbije. A ovo je moment i za sponzore. Ovo je već 3. godina kako nosi taj naslov. Kada smo već kod sponzora, treba napomenuti da smo i prošle godine imali booster, ove godine nije sa nama, jedan je otišao, 2 su došle, tako da sigurno rastemo i nadam se da ćemo se još više i više širiti u tom sponzorskom pulu. Ali ako mogu još ja malo se nadovežem, pošto je Nemanja od početka pričao, zaista to je frapanttan i impozantan put koji smo imali mi od te 2012. godine i kako je sve to išlo sa te neke zamisli sa ulice do olimpijade, kako je to stvarno FIBA imala viziju i kako je sve nas kao tad i promo neke basket promotere u svojim zemljama, ne znam, motivisala da svi krenemo u to, da se uključimo, jako mnogi ljudi tu nisu bili deo federacije, onda je to prosto krenulo, onda su ljudi, ja kad svetim za stvarno uložili svoje sredstva i krenuli, šta se tu sve nama dešavalo usput. Pa samo anegdota da smo ovaj teren sami montirali, da nisu imali svoju službu, da smo prvo morali sami da naučimo kako se sklapa, kako se nosi koševi, koliko tu ni iskustva bilo, da na primjer jedan koš od tonu i po koji je level 1, koji se stavlja u halama onim najvećim, koji smo nosili upravo nas trojice i ti si bio sa nama. Ja se moram setiti tog ušća kada smo bili i kada smo imali kamion bez tovarne rampe i kada smo ceo taj koš bukvalno na ruke iznosili, stavljali, montirali teren, slikali se kao najveć da nam nije bilo teško da ne budemo radnici, ni organizatori, ni direktori turnira i na kraju da delimo medalje pehara, a u svemu tome smo uložili svoje sredstva. I tada smo imali viziju i uspeli dođemo na ovaj nivo. Hvala Bogu, taj pređeni put se isplatio. I došli smo na sad ovaj nivo gdje sada imamo zaista jednu ligu koja je profesionalna i koja je olimpijska. Što znači sad tu moram se, pošto smo pričali o FIBA-nim ovim pravilima, sada moram napomenuti neke promene koje su desile u domaćoj ligi, koje su usvojene od strane Košarkaškog saveza Srbije, a to su, da krenemo pre svega svim igračima do sada, oni znaju da su i prošle godine važila normativna akta, to je disciplinski pravilnik koji je važio za njih, da koliko načine nešto nesportsko ponašanje, ne znam, ili neki vid tuče, napada na službeno lice, taj igrač može biti suspendovan, a kada je suspendovan, nije samo suspendovan sa 3x3 terena, već i sa košarkaških terena. Tako da je bila jedna represivna mera velika, da mi sada imamo na svakom terenu svoje delegate koji pišu svoje delegatske izveštaje, sve ono što se desi na terenu ostaje zapisano i ide u Košarkaški savez Srbije. Tako da igračima skrećem pažnju još jednom da je ovo sada izuzetno profesionalno i da koliko god im se desi u afektu da nešto urade nesportski nepromišljeno, uvek se to negde beleži i da posle neće biti više nekih, ne znam, opraštanja i tako nekih tih stvari. Pored toga,
kada smo već to oko čišćenja igri, pošto i FIBA radi isto, da kažemo, novčane kazne kao ovo, mi mora skrenuti pažnju da smo ove godine uveli neke novine, tako da ćemo, na primjer, tehničku grešku kažnjavati sa 500 dinara po igraču i da će se to plaćati na licu mesta, delegat će to ići ili ukoliko nemaju bilo kojom priliku da se budu prijavili na sljedećem turniru, a za to će biti zadužen delegat i taj novac odlazi lokalnom organizatoru gde se taj turnir organizuje. Flopping se neće naplaćivati kao i u košarci, da, znači ova namena greška koju smo, to je nesportska koju smo pred toga i isključuju stvari se naplaćivati sa 1000 dinara kad igrač bude isključen sa turnira, a da pored toga imali smo velike probleme prošle godine i sad bi skrenuo pažnju svim timovima, da kada se prijave za turnir, a u slučaju da ne dolaze, ne odrade odjavu ili bilo koji način nam ne jave da ne učestvuju, a mi odradimo, da kažemo, sistem, znači znaju svi naš način funkcionacije. 24 sata do početka turnira traju prijave. Kada se ugase prijave, mi radimo sistem takmičenja, satnicu i sve ostalo za taj turnir. U tom slučaju, koliko ekipa bude prijavljena, a ne odjavi se do tog roka, ona će biti isto kažnjena sa 50% naredne kotizacije za naredni turnir, bilo koji će da se naplati. Kad god dođe da taj tim učestvuje, oni tako da će biti plaćena tad. Ukoliko biće isto taj tim suspendovan, neće moći da izbjegnu to neplaćanje. Ovo samo nije vid, da kažemo, novčane kazne da sad neko treba da uzmete pa te pare ne idu nama kao federaciji, nego će ići vjerojatno lokalnim organizatorima koji snose najveći deo troška, nego to prosto radimo jednu meru da bi natrebali disciplinu i da bi isprofesionalizovali celu ligu. Ne samo to, nadovezao bi se na Nenadovu stvar. Generalno, najveći problem nam je kad mi dođemo na događaj i ne pojavljamo sa jedne ili više ekipa. To znači da mi moramo da imamo operativnu službu, da istog momenta pravi nove satnice i nove rasporede i print materijale, da do toga ne bi došli. Mi ne želimo da kaznimo apsolutno ni jednu ekipu, ni novčano, ni ovako. Jednostavno, samo pokušavamo da dođemo do informacije da oni ako žele iz x razloga, nije bitan razlog zbog čega nećeš učestvovati na turniru, pošalji poruku, SMS, preko Facebooka, Instagrama, što se ne tiče i golubom pismonošom, samo da mi dobijemo informaciju da nećeš doći. Nama je dovoljno možda i 2 sata pre događaja pa da napravimo raspored. Samo da ne desi se to da sad određeni lokalni organizator, dođu mu sponzori, dođu mu zvanice, dođu mu sve i mi kasnimo zbog ekipe koja je neodgovorna i nije odjavila svoje učešće. Znači ne treba nam kazna, ne treba ništa, samo nam treba da korektan pristup od određenih ekipa. Mi stvarno imamo tu sreću da većina ekipa fenomenalno odrađuje svoj deo posla u tom nekom sektoru, ali bar za neke ekipe, da ne imenujem, koje umeju da se prijave, a ne dođu ili se prijave 10 puta i ne dođu svih 10 puta, mi nemamo slobodu da nekog odbijemo s turnira, odnosno imamo, ali to ne radimo. Da to ne bi se to dešavalo, jednostavno javite, kako god, samo nam javite. Što se tiče ove sezone, 4. i 5. maja već nas očekuju naredna 2 turnira. Nenade, o čemu se radi? Kladovo smo već spomenuli. Pa Kladovo smo spomenuli, igramo pored Dunava, on je 4. maja, odmah nakon toga u nedelju imamo, znači, Urban Challenger turnir ispred Sportskog saveza Savski Venac, koji organizuje to u sali restorana Majdan. To je jedan turnir koji se igra bez kotizacije, nije neka, da kažemo, nema određene novčane nagrade, daju se vredne nagrade robne i sponzorske, ali nema ni kotizacije. Bodovi su isto. Sad ono što je važno napomenuti kod naše ligi, a treba isto svi igrači da znaju, to je da je naš ceo tur napravljen kao quest, što znači ima status questa. To je samo jedna ili 2 skale ispod challengera. Oni trenutno nisu na planetu, da kažem, tog rejtinga, ali će uskoro biti, jer smo mi odradili svu administraciju koja je bila potrebna sa FIBom i oni će uskoro biti upgradeovani, tako da svi igrači ne treba da se brinu, njihovi bodovi će kako i za ovaj turnir koji je bio do sada na Adi i na ovi koji sledi i na narednim turnirima koji budu ići, bit će upravo tog rejtinga, što znači oni će imati mnogo viši bodovne, akumuliraće mnogo više bodova ukoliko budu igrali naše turnire, a ne neke bilo koje druge koji se isto nalaze na planu. Nadam se da ste čuli ono što vam je bilo stvarno bitno i što je bilo iole zanimljivo. Vidjet ćemo se ponovo za nedelju 2, a do tada veliki pozdrav od mog izvršnog producenta i čoveka iza kamere koga nećete vidjeti. I od mene, naravno. Pozdrav i od nas. Pozdrav i od njih dvojica, ajde, učinit ćemo im toliko.